nimugoroba mu masaa moya hari hamaze kugwa bavuga ko ku ngabo za Wazalendo baguyemo bane ariko barashe FARDC bagera kuri 12. So rero aho ngaho nta muturage wahaguye, nibo bonyine bihanganiye kuko babaye nkaho ari force ebyiri zihuye zirasanira aho ngaho, na n'ubu ngaho batari kurasana bari kureba na y'ingwe. Ariko nko biza abakongomani ukuntu bameze n'abawazalendo bagira ngo amasasu barayacura, baba bari kurasarasa hejuru kugira ngo buri ruhande rukanga urundi ko ruri maso. So rero Lubutu umuriro uracyari umuriro bwana munyamakuru. Hano muri urakoze cyane bwana munyamakuru. Mikenke ni point strategique ikomeye cyane kuko ntabwo wajya gufata Uvira udafite Mikenke. Noneho reka mbanze mvira abatwumva, urabona Mikenke iriya Mikenke na za Rugezi, nukuvuga ngo nk'iyo nzibira tuvuga, iyo nzibira na ahantu nsobanukiwe neza. Nzibira hari territoire iri hejuru muri Shende Mitumba, hari Minembwe, hakaba Itombwe, hakaba na Mwenga. Hagati rero iyo umaze kurenga izo territoire uko ari ebyiri, wigiye imbere nibwo winjira muri Nzibira ahari umuhanda ujya Shabunda n'imbere. Abo ngabo bakamera nkaho basigaye inyuma. Urumva rero aho ngaho Mwenga ikintu bashaka nuko nibakubita aho ngaho mu Mikenke bazabona inzira yoroshe yo guturuka inyuma, turana amadubu bari aho ngaho imbere muri Nzibira. Aho rero niho rero sasa nyuma yo kurasa Nzibira deployment zahise ziri forcinga Nzibira, zahise zijya kugota Mwenga. Kugeza ubu ngubu Mwenga hategerejwe ko umuriro waka gusa uko bapanze inama nkuko twabibabwiye ubushize, na ni nako nyuma y'iyo nama noneho na nyuma y'iraswa ryanuze rya Nzibira bavuze bati Mikenke nishobora gufatwa. Amadubu na M23 bafashe umugambi wo kugenda bagota Mwenga. Ubu ndi kukubwira Mwenga iri encercle gatoya, turaba twumva umuriro, twitega umuriro muri uyu munsi nimugoroba. N'ubu turi kuvuga kuko amakuru tusoza kuyavuga izindi incidents ziba, n'ubu ngubu turi kuvuga mushobora kumva ngo umuriro watse, ariko kugeza ejo bari bakireba na y'ingwe, buri umwe wese ari muri deployment ye, buri umwe wese ari mu myiteguro kuko izo ngabo wabazaga z'abarundi nizo zaturutse kuri point 0 Igipupu. Abandi ni babandi urabona Mwenga yanzira ya Lulimba, uza winjira za Fizi, uzamuka za Mukela hejuru, uzamuka hano za Baraka, abo bose baragiye bazengurukira Mukela banyura naho ngaho za Baraka. Abandi noneho ubu bufite amakuru yuko bazamukiye aho bita Ilusenda, n'ubundi babongeye kwacinzira abarundi bazamuka bagana muri iyo misozi kuko inzira zo ndazizi, hari inzira nyinshi nagenda mvuga nkubwira ngo bazamukira bakagera Mwenga. So rero muri izo nzira zose bazamukiye abarundi, FDLR na Wazalendo na FARDC. Aho Mwenga niho dutegereje umuriro, kandi Mwenga nifatwa, nukuvuga ngo Mwenga nimara gufatwa bwana munyamakuru Fizi bye bye, kuko force yose bayizanya aho ngaho Mwenga niho ko gace gasigaye ubu ngubu kitwa nkaho gakomeye nikaraswa. Ubwo bareta bisanga Fizi na Lulimba basange bajoininga gusa. Icyo ngubwira cyo Nzibira force ziri Nzibira zaje kuri forcinga Mwenga, ariko harimo gahunda kuko aho Nzibira ushatse ukati buryo ugahita ugenda aho biti Burega, aho bitazaka Mituga muri village y'umusaza w'igisekuru cy'abarega witwa Kimbirikiti. Uwo nguwo muri village ya Kimbirikiti niyo bahita bahingukira binjira bajya za Kamituga. Naho hose aho urumva ko imyiteguro amadubu na M23 bayigeze kure, kandi Shabunda na hari Burega kuko Burega ni haruguru y'Ubukavu, bazahita bahuza noneho kuko batangiye operation Burega bamanuka neza bahuza bakora amasuku bagana mu mujyi wa Bukavu bwana munyamakuru. Ishano riraguye hano mu gace ka Ihura kari kabaye Tombe mama 23 yagafashe. Ese biri kugaragara neza ko mu by'ukuri n'ubundi mama 23 yashizo inzego z'ubuyobozi igashira inzego z'umutekano, ariko kandi FARDC kano gacanze kukarekura inari kugaba udutero shuma bihagaze ceka ka Ihura kafashwe na mama 23. Urakoze cyane. Twavuze ku bijyanye na deployment za M23 bwana munyamakuru, tuvuga deployment bakoze muri Rubero. Ntabwo ndatekereza ko tugiye kuzisubiramo. Abakunzi bacu nibagende bakontaktinge amakuru y'ubushize twabahaye, barasangamo ibisobanuro birambuye kugira ngo tubashe gukipinga time igihe cyacu kitaturengana. Aho Ihura niko gace kari gashyashya kari karafashwe igice, ariko kamaze gufatwa kose
niko karifosingwemo deployment igana za Butembo. Ubu rero turi kuvugana deployment ziri za Rusamambo, deployment ziri za muri twa duce twose twagiye tuvuga. Ndakubwiza ukuri yuko ubu ngubu twitebye imiriro iri mu mpande zombi. Icyari gitegerezwe rega impamvu yo kutadivansinga M23 kutadivansinga hari atama yejo. Iyo rero iyo nama ya Mikanso yejo rero niyo iri buvemo imyanzuro. Iyo myanzuro nayo turaza kuyikurikirana tumenye imyanzuro yafatiwemo. Niba bavuze ngo ni fire ariko noneho munamenya yuko bari mu ntambara ariko bari no mu mishikirano, kuko na Kisekedi ubwo yavuye muri Amerika Bulos intumwa ya President Trump ishinzwe Afrika imaze kumwumvise ibyo yavuze ibintu bitatu byangombwa ko Kisekedi amaze gusinya kandi yemeye yuko igikorwa cya mbere kigiye gukorwa ari ugufungura abantu 700 b'abayoboke ba M23, ndetse aravuga ko hazakurikiraho etape yo kuvanga ingabo za AFC M23 n'amadubu mu gisirikare cya leta. Kabone nubwo yavuze n'indi mitwe, ndetse avuga n'ingingo ya 3 ijyanye no kuvanga local leaders mu nzego zitandukanye z'imiyoborere ya gisivile. So rero urumva ko uko biri kose barimo iyo nama barimo bagomba kwikorana n'ubushishozi, bumva ngo ni intambara ariko haracyari ni n'amasezerano ari gukomeza akorwa. Niko bigenda gorira nuko bayirwana mu Rwanda muri mu mishyikirano, kandi mu Rwanda nta kundi kugeza igihe imbaraga zanyu zizatuma ibyo musaba. Ntabwo gorira bayemerera ku neza, suko iba yaje gusenga no kwisiga gikotoro, no, iba yaje kwisiga ivu n'ibyondo n'amakakami ikavuga ati tugomba kurwanira uburenganzira bwacu kugeza igihe twemerewe ibyo dusaba. So rero nicyo ngicyo nakubwira abana munyamakuru. Amahanga byamaze kugaragara neza ko yahaga kino cyangwa se yemeye ya confirmye ibyo Minisitiri Nduhungire yavugiye mu nama ya UNI ku by'umwihariko ku mikoranire ya Perezida Kisekedi afitanye n'abacyancuro ndetse na FDLR, ndetse no mu gukora genocide ku bwoko bw'abatutsi cyangwa se Nyamurenge ku bwicanyi bukomeze kugenda bukorwa no ku butaka bwa Kongo. Ese ubundi Minisitiri Nduhungire mu by'ukuri iri jambo mu by'ukuri nkawe wabashiye kubikurikirana ndetse kandi mu by'ukuri ukabasha kubyumva, bihagaze bite ko byamaze gutangazwa neza ko uyu muryango mpuzamahanga wa UNI wamaze kumva neza ibyo Minisitiri Nduhungire yagaragaje kandi yasabye, bikanarangira ahanini binavuzwe neza ko na Perezida Kisekedi yahuye n'umucyanciro, bivuga neza ko yari perezida w'acyanciro ku butaka bwa Kongo, bikarangira watumye intwaro bikarangira azigurishije, ndetse byamaze kugaragara neza ko icyo cyaha gishinzwe kandi mu by'ukuri bakaba bamugeneye n'ibihano. Ubundi bihagaze biti? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ndashaka kuvuga nk'umugabo umwe njya nemera umwe mu bahanga wavuze ngo kuburana n'umunyamategeko ngo ni nko kwiyahura. Rero na Kisekedi nawe kudasobanukirwa n'amategeko, ibyo akora byose abikora nko kwiyahura. So rero icyo nshaka kuvuga ni iki, ubundi ni nacyo Minisitiri Nduhungire yaravuze ati ikibazo Kisekedi ari kwitiranya jenoside, kuko jenoside hari umushakashatsi w'umunyamategeko ufite ubwenegihugu bw'Ubunyamerika ariko akaba afite inkomoko y'umujwise. So rero uwo mugabo witwa Raphael Lemkin yanditse neza na ni nawe wazanye ijambo jenoside, kuko bashakishije mu ndimi zose babura ubusobanuro bwa jenoside, baza kubusanga mu Kilatini. Iyo jenoside igirwamo uduce tubiri, imwe ikitwa genos, indi ikitwa side. Iyo genos rero ni ubwicanyi, noneho nukuvuga ngo jenoside ni ubwicanyi ndengakamere bwibasiye ubwoko bumwe cyangwa abantu bahuriye wenda mu myemerere gamije side extermine kurimbura burundu cya gice kibasiwe. So rero we arimo aritiranya ibikorerwa abarwandofone b'abatutsi noneho n'ubwicanyi busanzwe bw'intambara. Kandi ibyo hari umugabo wakoze ayo mategeko ajyanye n'intambara, ni Umusuwisi bamwita Aridina. Uwo Aridina yarabisobanuye neza nyuma yo kubona imirwano yabikuye Sorbonne, aho yahasanze mu 1948 aho Sorbonne aho yahasanze imirambo y'abantu 200 ishinyagura ibigizite. Ni naho yagiye muri uwo muryo wo kureba uburyo
bakora umuryango mpuzamahanga ugamije kurwanya ibyaha byo mu ntambara. So ibyaha nagazi gutandukanya ibyaha bya genocide n'ibyaha byo mu ntambara. So rero nuko nguko rero ntago wamurenganya nawe ibyazi nibyo ngibyo kuko ntago abantu bamenya ibintu byose. Kibazo nuko n'abajyanama be bagendera mu marangamutima aho kubahiriza amategeko. So rero amazi bizatinda amubyariye ibisusa mu byo Nduhingire yamubwiye ati wikwitiranya genocide nicyo kibazo ufite n'ibyo yabwiye amahanga ati ari kwitiranya genocide ntago ari gusobanura genocide icyo ari cyo kuko uko turi gusobanura genocide bari kuyikorerwa ahubwo ari kuyimura akayijyana wenda mu byaha byakwitwa iby'intambara cyangwa akayijyana aho bitakagombye kujya. So murakoze rero bwana Minister nuko nguko yashoboye gusubiza kuri icyo kibazo. Ye ubwe bamaze kumuca amazi kandi binatangazwa ko mu by'ukuri ahanini agomba kuba nyambere mu gukemura ikibazo cyane cyo ku butaka bwa Kongo kandi ahanini banamutegeka we na neva guhita bakura ingabo z'Uburundi hano ku butaka bwa Kongo kuko byamaze kugaragara neza ko FDL ndetse na FDNB ari birara mu baturage nyuma yo gutsindwa imbere ku rugamba. Bwana Ngoga, situation ihagaze ite nyuma yuko uyu Kamere bakamushinja byinshi situation by'umwariko twubwo twinjiye muri politike ku butaka bwa Kongo by'umwariko kwa Etat Major kwa Kisekedi bihagaze bite by'umwariko bihagaze bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ejo nagerageje gukurikirana Bana Mboka, ngerageje gukurikirana Bosolo na politike, ngerageza gukurikirana amasheni atandukanye avuga mu rurimi rw'igifaransa n'Ilingala iyo ngiyo za Kinshasa. Ndakubwiza ukuri ko nyuma yaho Vital Kamerhe yeguriye ikigaragara nuko no muri parlement mu nteko ishinga amategeko uwo yasize mu mwanya we wari vice president nawe ubwe afite ikibazo gikomeye kuko nawe ari mu murongo umwe na Vital Kamerhe. So rero nawe ubwe bamunanije ku buryo kuko urabona Vital Kamerhe bwana munyamakuru mu banyapolitike dufite muri Kongo ku giti cyanjye politike dufite muri Kongo bafite maturité politique ni Kabila ni Kamerhe ni uyu wo muri Shaba uyu muvandimwe Noze uyu wari wiyamamaje mu mwanya wa president wa Republika. Abo batatu ndaza kumuvuga munyihanganire tutome fayible. So rero nuko nguko nakubwira Moise Katumbi abo batatu. So rero Vital Kamerhe ni umuntu ufite ubunararibonye hariya mu gihugu muri politike y'igihugu cya Kongo ni n'umunyapolitike ubu turi kuvugana muri Senko ndakubwira muri iryo huriro afitemo hafi ya 1/2 cy'abayoboke bamushyigikiye nawo mu nteko yavuye afitemo abamushyigikiye. So rero habaye ikibazo cyo kugira ngo uwo yasize abashe gushira inteko gahunda na ni nacyo kintu baregaga Vital Kamerhe we ntago yashakaga ibintu by'akavuyo mu nteko yagenderaga uko itegeko nshinga ribivuga akagaragaza imyitwarire y'umuparlementaire mu nteko uburyo agomba kwikomporta mu kubaza mu gusubiza n'imyitwarire ye. So rero aho ngaho Vital Kamerhe icyo ndi kukubwira cyo naramuka aniyamamaje kiriya gihugu azakiyobora kuko afite popularity. Ikindi cya kabiri nenda kuvuga kuri Kamerhe rero intambara yo muri Sud Kivu muvandimwe igiye gusozwa kuko noneho abashi ubu nibwo bari kugenda basobanukirwa byimbitse ubugome bwa Kisekedi n'akagambane k'abantu bo muri Equateur n'abakasaye bagambanira abaswahilifone. Urumva rero mu byo na Kamerhe yazize harimo kuba ari umuswahilifone. Ubwo rero byumvikane ko ari bawazalendo na FARDC bavuka muri Sud Kivu abaswahilifone bamaze kubona ko ikibazo kitakifone gusa ahubwo ko ikibazo kigiye kuba generalize cy'abaswahilifone ba Sud Kivu na Nord Kivu. Aho rero ni urugamba rugiye korohera na ni nayo mpamvu uri kubona bawazalendo benshi na FARDC bari kuza biripotinga nkuko tuzabagezaho abamaze kwiripotinga mu makuru yacu y'ubutaha. So rero aho ngaho bwana munyamakuru nyemereye nkakomeza nkasobanura nkafatanya no muri Shaba mu byo Kamerhe yazize. Navuze cyambere ko yazize ngo ni dictatorship kubera gushira gahunda parlement n'abaparlementaire muri gahunda. Icya kabiri naje kuvuga nuko yazize kuko ari umuswahilifone ndetse umuswahilifone afatwa kimwe n'umunyarwanda kuko ari n'umushi n'abashi nabo bita abanyarwanda. So rero bakanamwitana mwene wabo wa Bertrand Bisimwa.
so rero aho ngaho rero icya gatatu cyo nshaka kuvuga hari ikibazo gikomeye abantu batajya barasaho kandi igihe nabashije kugukurikirana mu banyapolitike n'abadebateri bakomeye ndetse no mu ba parlementaire baba étudiants Faransa birumvikana baba bakoresha badakoresha igifaransa bakivanga n'ilingala aho se ndi capable yo kubyumva. So rero icyo nshaka kuvuga ni bihe nuko hari abaturage 350 bishwe muri Katanga. Abo rero societe civile ya Katanga iha raporo Kamere arangije atangaza iyo insida muri parlement. Noneho haza kuba ikibazo hagati ya Kisekedi na Kamere. Bishatse kuvuga ko wowe ubwo bwicanyi bwakozwe na FRDC ninde wakubwiye kubutangaza mu nteko ishinga amategeko? Biba ngombwa abakurikirana amakuru neza muzumva yuko ministre w'ingabo yavuguruje ayo makuru avuga yuko ubwo bwicanyi butigeze bubaho, kuko n'abadebateri bariho badebata n'abanyapolitike bavuga bati ubwicanyi bwarabaye. Abandi ati nimba bwarabaye ntabwo yari afite uburenganzira uburenganzira bwo kujya gutangaza mu nteko hata kugenzura kuri tere. Undi atese ari kugenzura kuri tere gute ko societe civile iri kuri tere ariyo yatanze amakuru? So mu byo rero yazize nayo makuru yasohoye ubwo bwicanyi bwakorewe abanyakatanga 350. Sinzi nimba nabona n'umwanya wo gukomereza muri Katanga ibiri kuhabera nicyo navuga kuri Kamere bwana munyamakuru. No kuvuga ngo updating Katanga kuko tugiye guta twinjira muri ingingo ikomeye by'umwihariko ku muhuro wa Perezida Kisekedi ndetse na Ramaphosa by'umwihariko na Mnangagwa, aho byamaze kugaragara neza ko bakubise rwose Kisekedi ku kibuno bakamubwira neza ko agomba kwitwara nyuma yuko bamubwiye ko mu by'ukuri atagomba gusuzugura Perezida Kabila nk'umuntu wamuhaye ubutegetsi kandi akamuha ubutegetsi nta mirwano ibayeho, ndetse bakanamwigisha ahanini ku bigendanye nuko agomba kwitwara no ku butaka bwa Kongo, ndetse bakanamubwira ko agomba guca bugufi amaviasi akumvikana na 23. Bwana Ngoga, mbere ko twinjira kuri ngingo ikomeye niyo manza updating Katanga, ubundi Katanga yo bihagaze bite? Ukuntu bihagaze nuko nababwira yuko hari umutwe ukomeye cyane wari usanzwe aho ngaho, ndetse havugwamo n'abandi ba general baturutse muri za Zambia n'andi baje kubiyungamo. Uwo mutwe n'uwa General Gideon Nyungu Mutanga. Uwo rero Gideon Nyungu Mutanga ni uyoboye iyo CCC cyangwa se uwo mutwe. Icyo ugamije rero ni ugusubiza Katanga hamwe yaciwemo ibice, kuko Kisekedi yaciyemo ibice Katanga 3. Noneho ibyo bice 3 nibyo navuga, hariho Katanga, hariho Uwele, hakaba na Lualaba. Ibyo bice byose rero impamvu Kisekedi yabici yashakaga kubyambura imbaraga ko Katanga irashaka kwikukira nk'intara cyangwa se igihugu kirutwacho mbese ibyo bita Etat fédéré. So rero nuko nguko rero bwana munyamakuru, aho rero nakubwira ibyo twabigeje kuba twumva batarabikurikiranye babashe kubyumva neza. Ubukiro Kisekedi yahaye amabwiriza ubuyobozi bw'ingabo aho hose muri za Hotwele, za Katanga na unga hose, mbese ni kuvuga ngo bamaze guhabwa amabwiriza ari ubuyobozi bw'ingabo ari ubuyobozi bw'igisivili. Baravuga bati noneho uko biri mugende icyo mukora ni ukurasana, ku buryo ubu turi kuvuga nubwo bazanye urabizi umubonano we na Eric Prince muri Amerika yaramushyiriye amafaranga, yaramushyiriye igikapu cy'amadolari kugira ngo, kuko nawe azi ko ahinduka abayamburiye Sadek nta muntu ukizera Kisekedi. Ubwo rero bahuye nacyo muri Amerika ntago kwari kuganira, kwari kwakira amafaranga. Ayo mafaranga rero Prince niyo yakiriye, amaze kuyakira turi kuvugana yohereje ingabo z'abacanshuro 600 ziri mu mujyi wa Kisangani, aho ngo zigiye kurinda ibirombe ndetse zikarinda n'umujyi wa Kisangani, kuko bazi neza yuko n'ibibazo biri kuhabera ko byanga byakunda Kisangani mu gihe kidatinze ko igiye gufatwa, kuko nawe yakanze n'itangazo rya FM23 aho ryavuze mu mijyi igiye gufatwa vuba ko na Kisangani irimo. So rero nuko nguko bwana munyamakuru nagerageza kugira ngo mbivugeho mu ncamake.